الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إما وشمر الله سبحانه وتعالى نكيف لزمهور المجشاه إنما محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء idua usabe gusaba no gutakamba ubwira Imana Allah subhanahu wa ta'ala ibibazo byawe cyangwa se ubwira Allah subhanahu wa ta'ala ibyifuzo n'ibyo ukeneye n'ibyo ushaka. الدعاء جزء من ذكر الله ومن عبادة الله. ubwo busabe ni gice mu bice bigize gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, bigize kugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. nicyo nifuje yuko tuganiraho tukazirikana. iyo tuvuze zikrillah ni umuryango mugari nk'uko twabivuze, ukubiyemo byinshi byiza bikuzamura intera, kubera yuko ari ukwibuka no kuzirikana Allah subhanahu wa ta'ala. hari ukwibuka ukazirikana Allah subhanahu wa ta'ala umusingiza, umutagatifuza, umwambaza, umuhikuzo, wemeza kuba ari we wenyine wihariye kuba ari we Mana, ndetse no gusaba umubwira ibibazo byawe, nabyo biri mu gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, kubera yuko ntawe wabwira ibibazo byawe utemera ko ashoboye kubikiza. أنت تعترف بأن الله هو المنعم الحقيقي والمنقذ الحقيقي. urimo kwemeza yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we nyiringabire, ari we utanga, ari we mugabe, ari we nyiri kugaba nyakuri, ari we Malik, ari we utunze, mutunzi wa byose. bityo nk'uko navuze ko zikiri gusingiza Imana tuzabona byinshi bikubiyemo, harimo rero agaciro ko gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. man qala la ilaha illa Allah faqad dhakara Allah. uvuze ngo la ilaha illa Allah abasingije Imana. ومن قال الحمد لله فقد ذكر الله. nuvuze ngo alhamdulillah abasingije ashimiye Allah subhanahu wa ta'ala. gushimira Imana ni ugusingiza Imana, gutagatifuza Imana uvuga uti subhanallah, ni wowe uje ubutagatifu. ya Allah ni ugusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. ni na ibada, ni ukugaragira Allah subhanahu wa ta'ala. iyo uvuze ngo Allahu akbar, ikuzo ni iryawe Mana, usumba byose,
uruta byose, urenze byose, urejuruye byose, urahambaye kuri byose, ubusingije Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko waman qala ya rabbi, nuvuze ngo ya rabbi mana yanjye, nawe abahamagaye, atabaje, yambaje, asabye Allah subhanahu wa ta'ala. idha qala al-abdu ya rabbi, ngiyo umugaragu avuze ati ya rabbi mana yanjye, qala Allahu lahu ya abdi, imana ihita isubiza iti mugaragu wanjye. فإذا قال يا ربي لقد أذنبت، yavuze ati mana nakoze icyaha, mana nakosheje, imana ihita imubwira iti wa ana qad satartu, mugaragu wanjye nanjye naguhishiriye sinakwandagaje. urumva ko zikrullah ari umuryango mugari. kuba uhamagaye utabaje Allah subhanahu wa ta'ala, ubwabyo ni zikri. kubwira rero Allah ati ya rabbi laqad aznabtu, i'tirafu bidhanbi, kwemera ikosa n'icyaha, Allah ntakureka, ahita akubwira ati wa ana qad satartu, mugaragu wanjye nanjye naguhishiriye. فإذا قال العبد يا ربي لقد تبت، umugaragu yavuga ati mana nicujije, قال الله له يا ربي وأنا قد غفرت، Allah nawe aramusubiza ati nanjye nakubabariye. izo zose ni zikri. ariko hari igihe tuziga kuri zikiri yo kwicuza no gusaba imana imbabazi. uyu munsi iyo nifuje ko tuzirigana ni fadlu dua, ni agaciro k'ubusabe ni dua. bavandimwe ba Islam, الصلاة بمعنى الدعاء. iyi swala dukora bisobanuye iki? bisobanuye ko ari ubusabe ad-dua. kuba Allah subhanahu wa ta'ala iri tegeko dukora gatanu ku munsi n'imigereka yaryo, Allah yarahisemo kuriha iri zina rya ad-dua, ry'ubusabe, ni ikigaragaza yuko gusari ugasoza udasabye Allah subhanahu wa ta'ala ni ugutakaza bikomeye, ni uguhomba bikomeye, ni ukunyagwa zigahera. niko abanyarwanda bavuga, iyo ubuze byose bita kunyagwa zigahera. ni ukuvuga ngo rero gerageza isala yawe, gusenga kwawe kugomba kubamo gusaba, kubera yuko anta abdun faqirun ila Allah, wowe uri umugaragu ukennye, ukeneye byinshi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. fad'u, saba, was'alillah, kandi wake, ubaze, ushake ibisubizo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati wa atakum, ngo Allah ni ubaha min kulli ma sa'altumuh, ni ubaha buri byose mumusaba. Allah ni ubibaha. indi aya ngo idha sa'alaka ibadi anni, ngo umugaragu wanjye nababaza anni, kuri nge, fa inni qarib, Allah ati nge ndi hafi yanyu, ndabegereye. ya Rabbi uratwegereye. mwumva icyo Allah yahisemo kutubwira ko ariyo mpamvu yo kuba Allah twegereye. aho ni ugomba kumva
ibyiza bikubiye muri Qur'an. Fa inni qaribun, fa inni, Allah arashimangira, arahamya ati ndabegereye. Fa inni, mukuri nge ndabegereye, bari hafi. Man, uturi hafi kubera iki? Kugira ngo urebe ibyo dukora? Man, uri hafi kubera iki? Kugira ngo uduhane nidukosa? Mana, uri hafi kubera iki? Allah mu mpamvu nyinshi zatuma aba hafi yacu yaduhitiyemo hano iy'ingenzi ariyo ujibu da'wata da'i, nsubiza ubusabe bw'abansaba. Murumva impamvu zatuma Imana iba hafi yawe ni nyinshi: kukurinda, kureba ibyo ukora, kugucunga, kuguhana, kukugira, ni byinshi Allah subhanahu wa ta'ala byatuma aba hafi yawe. Ariko hano yaguhitiyemo ikiruta ibindi, ujibu, subiza, nsubiza, da'wa, ubusabe, da'i, bw'abasaba. Murumva harimo gusaba, ntabwo ari ukwicara gusa ngo ibibazo bikugote, bikuremerere, bikubuzabuze amahoro hepfo na ruguru, ngo ujunjame. Oya, ujibu, nsubiza. Mana, usubiza abandi. Da'wa, nsubiza ubusabe bwa da'i, bw'abasaba. Ngo twe dusabe, twe mu basaba. Ujibu da'wata da'i, Allah ati idha da'ani, igihe bansabye. Kuko hari abasaba ariko ntibasabe Allah subhanahu wa ta'ala, bagasaba ibiremwa. Abo ngabo bahora bavuza, bataka, batakamba, batakambira, basaba utari Allah subhanahu wa ta'ala, barangiza batari kuko nta kimana iduha. Abo ni benshi ku isi, basaba ikitari n'utari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati njyewe ndabegereye. Impamvu yo kubegera ni iyihe? Ujibu da'wata da'i, ni ukugira ngo nsubize ubusabe bw'abasaba. Ariko ryari? Idha da'ani, iyo ni kondisiyo, ni igihe bansabye nge. Ntabwo ari igihe basabye gusa, oya, ahubwo harimo basabye nde? Da'ani, iyi ni igihe basabye nge Allah subhanahu wa ta'ala. Uwo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ati falyastajibu li, niba njyewe nitabira ubusabe bwabo, falyastajibu li, nanjye bitabire ibyanjye. Falyastajibu li, falyastajibu li, istijaba nawe ni ukwitabira. Bitabire ibiki? Falyastajibu li, nanjye nimpamagara nanjye banyitabe. Ningira icyo mbasaba nanjye bahite bantega amatwi. Harimo iyo bavuze Allahu akbar, iyo ni azana, nawe ukitabira. Bavuga ati sawmu irageze, Allah aramuhamagara wa Ramadhan urageze, kugwiriza, gusiba ku kwezi, itabire. Umuhamagaro wabahamagara kujya Maka, wa adhin fi nnasi bil hajji, guhamagarira abantu gukora hijja. Igihe bahamagaye abantu ngo hijja irageze, kujya Maka birageze, ugasanga uri mu man istata'a, kuba bishoboye nawe itabire. Bamubitabira Allah subhanahu wa ta'ala, nawe uzisanga uri mu Allah subhanahu wa ta'ala yitabira invitation y'ubutumire bwe. Ntuzatesha agaciro ngo upfushe ubusa invitation, ubutumwa n'ubuhamagare bwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'ubutumire bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gutumira gatanu ku munsi mu gusari, Allah gutumira mu gukora sawmu, Allah gutumira muri hijja, Allah gutumira akwereka abakene be ngo bafashe, Allah gutumira akwereka ababyeyi ngo bubahe, abavandimwe n'abaturanyi n'inshuti ngo bakunde bagirire neza. Igihe cyose uzitabira ubutumire bwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nawe ati ahora hafi yawe, nawe yakira ubusabe bwawe, akemura
ibibazo byawe. Falyastajibu li, bitabire ubutabire bwanjye, ubutumire bwanjye, waliyu'minu bi, kandi banyemere. Ibyo byose ubikore wumva nta gushidikanya ufite muri wowe, wemera yuko ibyo ubwira Allah ashoboye kubisubiza. Ubwira muri kumwe, ubwira kumva, ubwira ashoboye, nta na rimwe mujwi rito cyangwa rinini ryamucika. Ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li waliyu'minu bi, banyemere la'allahum yarshudun. Icyo bibagezaho nuko yarshudun, bayoboka inzira nyayo. La'allahum yarshudun, kuki Allah ariyo yahisemo? Nuko abenshi bashakira hashi hataraho, bakagorwa, isi ikabavuna, bakabaho maisha tadanka, ubuzima bugoye, aho usanga buri wese ataka, kandi abataka badatunze bimwe, badafite bimwe, abari mu mataje bataka, abari mu majipe bataka, abagenda ku mapikipiki bataka, abari mu mabisi bataka, abagenda n'amaguru bataka, abagenda bacumbagira bataka, abagenda mu tugare bataka. Ni iki gituma abantu baboroga, bahora mu maganya kandi banyuranye? Ubutunzi nuko babayeho, nuko batakaza kuba hafi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kubana na Allah subhanahu wa ta'ala, ngo bitabire basabe Allah subhanahu wa ta'ala nawe yitabe ubusabe bwabo, bityo abayobore ahari umunezero, abayobore ahari as-sa'adatu da'ima, ahari umunezero uhoraho. Ni muri zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ese hari icyaha ituze n'umunezero? Qalb, umutima, alqulub, roho z'abantu, imitima y'abantu, kitari zikrillah, kitari ugusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero insha Allah ta'ala addu'a tuzavugaho byinshi nayo, kuko addu'a ni umuryango nawo munini. Gerageza utange takbira, nutange salam, ntuzatangire gusari ngo usoze utasabye Allah subhanahu wa ta'ala, utabwiye Allah subhanahu wa ta'ala ibibazo byawe. Zirikana ko sujud mu byo yashiriweho nukubamira Allah subhanahu wa ta'ala, ugashyira uburanga bwawe hasi, bigaragaza guca bugufi bwawe bya nyuma, wegera Allah subhanahu wa ta'ala. Kubera yuko Rasul sallallahu alaihi wasallam atubwira ati aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih wa huwa sajid, ngo igihe umuntu yegere umuremyi we, Imana ye, cyane ni igihe ari sujud, kuko ubuciye bugufi bwa nyuma kuri wowe, uburanga bwawe bwiza ukunda, ukwiye kurinda ikibi cyose, wabushyize hasi kubera Allah subhanahu wa ta'ala, ngo niho uba wegereye Imana cyane. Ngo fa akthiru du'a fi, ngaho muzashyire idu'a nyinshi cyane. Bityo rero idu'a ni ubusabe, uri sujud uzasabe Allah subhanahu wa ta'ala, umubwire ibibazo byawe byose. Allah subhanahu wa ta'ala uko umusaba niko yishima, ariko uko usaba ibiremwa niko bikwinuba. Allah ntiyinuba, ntarambirwa abamusaba. Allah ntazinuka abamusaba. Allah uko umusaba niko we umuhaye ikuzo, uba ugaragaje yuko akurenze, wemeje ko atunze, bimubwirira sujud. Nanone mbere ya salam, mbere yo kuva mu iswala, urangije atahiyatu na tashahud, ntugatore salam udasabye Allah za dua rusange, zimwe rusange: rabbi ighfirli wa lil mu'minin, mana mbabarire n'abemera Mana, wal mu'minat, rabbi ighfirli wa li walidayya, mana mbabarire ababyeyi banjye, hab lana min azwajina, mana tugabire twe n'urushako rwacu, min dhurriyatina, n'urubyaro rwacu, hab lana min as-salih. Ziriya dua zose ziri rusange. rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar, rabbana zalamna anfusana, mana duhe ibyiza kuri iyi si, uduhe ibyiza na akhira, mana uturinde ibihano. Ziriya dua rabbana ighfir lana
ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ما نتوري بها بياتشو نكدوك كواتشو نكونو نكواتشو mubyo dukora ziriya duwa zose ziri rusange mana twahuguje imitima yacu utatubabare ngo tugirire impuhwe twarimbuka buriya busabe mbere yo gutora salamu ujye ubwira Allah subhanahu wa ta'ala muri sujudu ubwira Imana bimwe byihariye Mana ndashonje Mana ndashomereye Mana ntago meruka akazi Mana nabuze minervari y'abana Mana nabuze ukode wo kwishira inzu Mana Imana urayisaba ukayibwira yuko nataro inkweto yawe yashize yengamye ukabwira yuko nasaze inkweto zawe zashaje ntago wasaba Allah ngo umugondoje Imana nta wigondoza yisaba ibiremwa nibyo ugondoza bityo buri wese aharanire guhozaho gusaba Allah subhanahu wa ta'ala kandi mu buryo bwiza bwo gusaba Allah subhanahu wa ta'ala urabanza ugashimira Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin Mana ndagushimira wenyine ibiremwa Mana ndagushimira kubw'inema wampaye ugasabira amahoro n'imigisha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wamara gusabira Muhammad sallallahu alaihi wasallam kubera yuko usabiye rasul Allah mukubira inshuro 10 ibyo yasabiye rasul usabiye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imana imuha ibyo yasabiye intumwa Muhammad ikubye inshuro 10 uhita ukurikizaho ubusabe bwawe bwite ko buri wese afite ibyo akeneye binyuranye n'ibyundi hari ukeneye urushako hari ukeneye urubyaro hari ukeneye inzu hari ukeneye imodoka hari ukeneye gukira indwara hari ukeneye ko Allah murinda akamukiriza be hari byinshi buri wese afitemo ibyo akeneye kurenza ibindi yasaba Allah ntuzacike intege ntuzanebwe ntazagire ikizakwibagiza ko Allah ariho yagushyizeho kugira ngo akubereho kubwawe niyo mpamvu akubwiye ati idha salaka ibadi anni ubwo abagaragu wanjye bazakumbazaho fa inni qaribun ndi hafi ndabegereye kubera icyo twegereye Allah ujibu da'wata da'i kugira ngo nsubize ubusabe bw'abansaba idha da'ani igihe basabye falyastajibu li wa liyuminu bi niba nyitabire bitabire ibyanjye kandi banyemera la'allahum yarshudun ibyo bizabasigira kuyoboka heza kugana heza icyerekezo cyeza ejo heza وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة